Akan dia ke episod kebeladap ni layak mi. Hau tau kena bo undi. Tu ketuka kala syai kum tu ni kami ngiban keran isu. Akan dia ke episod ke bementa tu ngin yak mi. Lepas dekat ke barfau, bad ublay ula long rengkat bad utau kena dia ula nang yo obor. Ba ula syongsa ha kata kari klau, ba ula long unong ra renti. Tingi yo I hang ni ba kumba ublay ula kular. Yau Abraham bayu ni ru penroy. Om tahu penroy ni lah bapan sekian lu bon long u. Nomor bu ulong u khun jang u Abraham nei. Na poi ni dekat ke barfau I hang tu ba kajing dar rengkat ke jang ublay bad uni khona ru sim la I na tu. Galang roy no sang. Lami nak tu ke isu ke baik kendu ni kalong yang langsam. Jang Abraham tu lah sol ka jang. Nama kilong kikan ran. Dah ni kamera ru ublay dar rengkat. Dikata kajing dar rengkat ke jang ublay sim thok lut hang ni. Ngila si thu hang ni ba uni khona ulanang yo abor. Mereka jaka sa ajuki kadang dan sa ni kari kelau ni. Ulong unong ra arenti sisi mla bu ni unong ra arenti umdei tang buat ela kabam. Dei unong ile atma. Khlain. Unong ile unong yada. Takamuk la long natural ni. Tikam simkut tangkat ta ni poi tu ko bar fuai pada kum ke kemi ke pendep ela ka jong ka kamram. Ya kalong ying long sem la jong khun. Bo lo syong sa ha kari kelau paran. Mat kami jeng u kalsim ka tengah ye u nakari Egypt. Syong sa hakari paran sim kurim nakari Egypt. Maka dia kenong Egypt. Ye jong kari kenong Egypt sim ida ka benta na Egypt. Dia kani ka paran kan salong ka sinong ka badan kampat deh hadin. Hadin. Okey. Te sibuk jeng mut lupa adu wang tu mo. Tu I hadu ni ru wat la kani ka khana sipang ka Hagar. Bat ukhun jaka Ismail. Lai long puna lai jong I ba ublay sim ina wadi kiniro. Namdai ban ong tang namar bakal logi long sam kapai ka prano kum tu. Long habban mi ino namar kidaw kibangi. Ngimla ban sung tu dei ke jing e. Semut aweng ya ka jing e to Abraham bat kasara layat la ka jong. Ka Hagar bu Ismail layat la ka jong. Tendrai pedeng jong ki bekum kita ngisku kumba kan dikelti jong Hagar dan ni isu lakut. Hendai ublay udon rengkat. Patki. Kamut baru lakan tai. Udon rengkat. Timta kawan biang pede kan ni ka benta jong u Abraham patki. Tadi ngiat no tu ka syak cukup benta na du ka dekat ke baru arah du ka bekut jong tu kelenong arfuai. Kani pat ka deika kajing itu ikum baka beteng ya katai kepala don haka lenong kabar pau. Maka lenong kabar pau ka keren cipang juga ni Abimelek. Kena usim ya ka kurim. Abraham bo Abimelek ngai. Abimelek tu Sim ya Sarah. Sim ya ka Sarah. Tenap hadin yo kita kajing jakum tu. Tu minta bedek kami kai bedek. Long balai baka wan kani kajing te jutang kanya pedeng jong Abraham atau Abimelek. Kumno kami kan kejutang hapdeng jong ni u Hebrew baru Abimelek Muslim kagerar tanya pej mo arfuar kala jiaru men kata bau Abimelek buat uphikol unong yalam barang ba upat japom jong u kilai keren hau Abraham kidaong ublay ulong bat mi haki ki baro yakiba melek. Ti minta ka dekat ke barfulai mo. Ti minta namar kata tu smai no hanga hakan hangni haka kerteng ublay. Bamen omle syukur yang lem ni yukun jonga lem ni yuksi jonga hendai kat kum kata kajing dia subun ya kaba ngalale yame bamen le keliang pat yang bad ya kari hakaba melasyong nongwei. Dekat ke barfusau buat Abraham laong ngan smai kai. Kumnu kami kini kajing keren. Tiga ni kajing keren kadiarap yang ni lada ngilai pek itu ke session jong kelenong kabar pau. Begini kiba ya pek. Kai kiba mi yang ni kalong min ba u Abimelek u yoi ba uni ublay jong ki Hebrew. Dei ublay u waim. Bat kitu kajing ja ki bagi puli dekat ke kelenong kabar pau. Kayat hu yang ni ba kini kijong Abimelek isung thu biang-biang ni ublay di bukum no. Ti habau Abraham ule syong nongwei hakari kijong Abimelek. Tu Abimelek usakiyam baki kibau Abraham ule. Ule dan lengkap. Kadai kijong le
Kajing lek kajong blay. Ublay. Ti hang ni namarba ublay udon rengkat bat uni tu dius iem Abimelek. Udon lu jong unong orang bak pak Japo majong tenrei bat Abraham umnut banyak syayem. Tementa namarbu Abimelek lapan kajing lek bahayu Abraham. Hakani kari kajong ubuan syang nongwei. Tementa ong ngin hap banyak tiak jutang. Bakumbang ang lek bahaya meru mentana marbu ublay udon rekat man to lek bahala me ngaru. Kamu man uniu Abimelek kalau nong ba arhau la itu ko ba Abraham to nai mala ekran station mashman. Mentah ni usung thu te umlong panyelep kai bu ni brio. Ban nam ta yela jong ban ta ri la jong ban bagi kin ta kirayat la jong nang la ga ba suk upa bu ni. Te pen kular ba menum le e ga ba arsap yu ngai. Te Abraham ho diam. Kalau kajing semua jong ni Abraham ni. Semua nun siam. Sim kabu kan. Sim kabu. Te wat haba ublay udon rengkat bat te ini ru ni ba ting kum kibriu mo. Kum kibriu ki banget ublay. Kidon ki khap ki bangi semua tang namar bangi ublay suap tang yengi. Gila kat bahiman. Sim kabu kan. Sim kabu long ublay long tangkum atiar ya pom jongi kan. Ti kata ta kalong ka mensam. Ni pe khani ka khap ka jong Abraham umat di ublay te ka jing im jong haki khap di be ulama. Henry haba uni unong bay usim nong bay. Wai burom ya ublay jong Abraham sim kabu kan kata. Usngap lem ya ka jing ong ko jong ni. Wah. Ti ki kerem tap dah ka juga kertan kan. Banyak burom markeliang. Burom markeliang. Ulama ka jing le ba uru. Ukurar ba un le kumjo. Dapoi pa dia ka dekat ka barfasan pa dia. Uwan rak problem pa Abraham. Wan rak Abraham pa dan. Ya problem. Ti Abraham ulas neng ni Abimelek syapang ka pukri ya ka ba ki syakri jong Abimelek ki lala ya kini da ka Kapor. Tini kentin seneng in long kumno try ni kasi. Ngamut badang kom ne. Kamut e bu seneng kamut wanra ya ka ka ba kabaja Hamadan kan. Le si kini ngomong kan kitiki kenran hajrong kita nak peleng kecing so. Kini kita yat kenang ya ketat, kenang ya sat, kenang ya tama. Tapi kabakum kata Abraham utip mo wanra Ahmad jong yo imam Abimelek. Oh, kita kan dek away kabar de kalong kajing keren sepang jong ini kisyakri. Kijong Abimelek ni hang la kadu ni kisyai te. Hakabai de bat kapukri Jadi masung tu pada kajing long jong tu kajaka kan. Lale bahaya nga. Cuba kungan ladang ada Abraham. Mo pi de Abimelek. Te ho kata ka fi ong kadai ni. Ta kajing le bah ka ba kat ha bangale kemun ublay udon. Tidak kalong kumta, tik syakri jong hi pada kili ayu. Kalong dah ni ibu kata kajing keren kan. Tik kata kajing seneng kalong bay pecini ho ila yasuk. Tadi kajing yasuk jongi kanum ni benkut ni. Hap kami ayu kini ki bahapo jongi pada kili kan. Kan wana kata karukom. Kita kan jadi kajing kai kadon tu kajing kai ni. Kinong ya lam kidon pedang kajing ya teli kajing renti kan baki rayot pat kinang ya mantama. Long ngim sutu te. Ngim sutu kajing long beri ngim sutu kita hejrong gila ya teli. Sini po nang hurura. Kamut kadai kajing kai coba, kani khana kalong ba. Kai ke pagila arai kita kinong ya lam. Ni bro ngidi punya pendam kan. Kamut kini kirayat ke jong Abimelek ru kini ban pendam ya ara jong Abimelek besok baru apa. Hab sutu ti nom la banyat kumta. Nyat kumta ru kai lam syak bai pada karkom sutu kan. Okey. Toh kini halor kila banyak keren. Henry botengku asyim di ti halor di kini hatrai. Saya temen fiong kini halor kia sok kini hatrai kia so em kena menong tak kai ke baki tengku ni hatrai unir us umat ni kecing Kemudian kita batang tina luar sini setelah kilong kajong. Kemudian kesedang nang ni ketengku sini. Tu ni ya keren ni. Tem tahu ya tu kan ledakan ni kejutang ke di mana. Tengin solve ini isu kan. Mar isu ni di pukri Yang ni sini babiang ke dasung tu tan. Hakari ke beterkong ke pukri ke kesiar kan. Kotor ba. Tiada dalak ni no ikatan enyo. Tiang ni ya kan ka jingwanra ka jong Abraham ya hau Abimelek.
Tapi itu dekat ke arfan riu. Abi melek ula ong ngam shim latip manu bala le ya kani. Mame hiru mem shim la yathu kan hanga. Ngaru ngam shim la yas ngo shapang kata handai tang hakani kasgi. Smuram ni kajik komikran. Ikran ramba ni. Meru mekal methu Ngaru mam tim. Tetapi methu ingin tim. Kamlong arsap lah. Kamlong arsap long ikran perang ba ni tenak mani. Takar punyo. Anda kumta sedang Abraham. Abraham ula shim yaki lang berat bad iki masih barula a yaki hau Abimelek bad kila yat hau yaka jutang Baru Armon. tekum nu kami kata jing thau jutang kin thau jutang yaka imi kan san emni jing thau jutang adin jok tu problem kula mi tu Abimelek wi thu hok tum dai tu Abraham bade ushim ni kilang berat ki masih bad ai ki hau Abimelek Melek. Tikin ni yang ni namar ba kan sa charge ni kit ki basyadien ka jinglong hi kalong ba namar ba kan ka pukuri ngati mga hagan ka jaka ka mga syong ti ki sekri ki jong me ki wan yang ban kini ikar ka bor til da me pediang ba kan ka pukuri ka dei ka jonga shim kini ki jingai pat kan kalong ka jing ite jutang bangala ai hame kini me mla pediang ba kan ka pukuri ka dei ka Jonga. Hak jeli jong imenta tu yete jutang hak soi kot. Hang ni dak jing ai. Jakamot kani ke jing le jong Abraham kamot kadi ke pau sabar ba. Man pin ko ngo ya baro ke badan do sakhi ba. Kadi ke jong. Kam long ka kasyong hau nus iem te Abimelek. Pediang baka je pediang ka jong yakin ke jing ai. Ka long bi kasaki. Baka tai ke dei Jong Abraham. Jong Abraham. Tapi pet kam kut tangkat tu mo. Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakmi. Ngai hani am ngai hani nai ba uniu Abraham